Oh, belum separohnya tuh. Laci ajaib ini Pak. Ah, iya. Belum separohnya. Baru separuhnya ya Pak. Oh guys ya. Kue rangi Pak Ian. Matang Pak. Wih, dipelet. Ini jualan Pak. Kalau hari Minggu di sini terus atau gimana Pak? Jualan minggu di sini terus. Di mana nih patokannya Pak? Ini pas putaran aja. Pas putaran. Oke. Lokasinya Pak? Hah? Lokasinya di mana? Martabak juara Pak. Oh iya pas putaran ya. Hari-harinya di mana, Pak? Hari-hari Depok Jaya. Oh, Depok Jaya. Depok Jaya. Patokannya? Pas seberang Al Muhajirin. Mau beli ya.